Shiga seha sase. Kasing ramle klaya kasak varibra nali nishin nishiklay. Nada hita pakamatai atam kurakamiwang. Narao e maning eriko nawi dwi shaki sakfai ilishichinlo. Nawi tongmet awar ilisang nishiklo kala kana widaglay razangkai saikorila amik akna mating sakmilo atomi nabanglay horsang nishiklay. Jishuin Ming sing the Kabone, Amen. Viva Nai Hai Sai, Abiyam be to the current praise and worship na Junka, Matukun Sakawe, Nishishi Here, Masot Con, Laylak, Layko, Bangalore Lila, Ramshomang Jida, Lila Lake, Nishishi Here. It will make a sak, Rally, Remy Trader, Nishi, Hita. Pakamatai aman saka opportunity kami wang chung kani she eving sort now wastina kivang le jiga ishabui battery dan salaga pra lai salaga pam dak ni ya ning na mam tin ne ishabu wang paning le hi kalan khai sawe ka anahange ya lumishan ramina ko say hangayang jaina tata ijik sugar majud laka mai da rana ka sakamine de ina maya hawe jaina ayala dawre ina amay ning ka ini akana tata care with the thing shabu hiya bed with inside ara ka to kai tata diaper change awi ayar ka fai ka to ke in sa da thing China mina hangai nurse madam thalan na bala thada katong sa thei yang hang chini hospital thang gani lo in mo khui bam ne tiang mai ka in the ring we kharjan in the tumni share sangai yang China thang ni lo hospital mo khui bam ne thada akale nga han we the bed sore chiko shock chine awi bed sore ni achikum January 11 me na bed ridden salaga thida na hara da ne bed sore chiko shock li Taruga Pyre, very rabbit to commission Nina. Kara bed ridden side, he come go back here. Right, Krishna, the cleaning, young Inala. Ugly to the Ishila nurse with medical with family side. Ugly, the Mahan, pharmacy arena shijin, the powder la singing, that it may traditional will sing, cut on Maharajani. Lastly, Kina right quickly, it will make Pungdon Anina, Jumbre Anna, Jipum like a Jane, sometime imagine like a coconut oil in a tetracycline Jisang like a Jane, sometime Jina, the Pinmoban the Lanyanka, Kaniva Maraki, Jimpaite, the Panini, Chipava, and the Bisha Chon, neither the usual neither. Jana Ayala Saturday, he are even Tuesday, the G said. Saturday he amaina unga as ini masapai mre ila emergency viva odd header Delhi ka region jili IBP ara ga haine ar ishabu kipana yeng sung jigliang ji bava ari ngalang gazata ramshong la ma khar agam saida akli la ta mak he bai jini china sehasa sei dina mai li hangai tata ishi tata shimkhuli Ray like a Kipali, Hansik lady, yes, Sai physician. Seasa like a Ishabuna Lish makeup, J. Aranaka, nurse dummy, one infantly, young private college nurse dum the lay, Jada. Sunday Tami Atomi phone missing, Sunday Tamang phone missing, Jenny. Saturday Ungham, Jenna, Sunday Tami, phone sing neither in a phone Sazan Jenny, she rude me. When me Nagatasi, Ayili, Choktan Pam Salo, Chibaba, Awaini. Kuramati Tuore, Tuesday Tamba, Jane Katasik, Jane A. Taganini, principal the Nasik Milo, Warden de Hamilo, last teacher de Hamlo, Jane Ara, she nurse Agapon for your district hospital, she nurse when Jane and the Ruru can next up phone Sargini, Kalika Ishi, Nis Party should dish of regular, and the Gaudian Saminaga, Jane. In the South, strange number side of Masingato, Jane, Ibi, Nis Pan of Kulipamata, Sami, Jane A. Taka. Monday thang pungagli nationally confirmed sake principal in the sake like the hangji the Monday thang he pumbaro taire thala phone call maratu pungagata call maratu jena ya the hiba shooting boy click grand masami kajia the pani jena
ไม่นี่ก็ท่าสิ่งเลยเจนอะไรอีอุปายในที่เดียวอีวีเนเบอร์อีวีของนายนาอักติวิตาซาดากับประมาณก็เลยใส่อาชินออปโพสิว่าชินจีฮงกาลประมาณใครเนี่ยแรงที่เนี่ยอักติวิตาสิ่งอีถ้าพันนิ่งสังไฟในทัวร์มาถ้าโปรแกรมแคนเซิลซาสิ่งอีมารังเกซาเลยพระตานาเรย์ก็ท่าสิ่งเลยเจนอันอีลินิทัวร์ในหันกามีจนริมพลาไอ้เนื้อสัตว์โลกอินก็โตก็สามีเรย์ทำไงอีวีคงได้คำท้ายอีวังโซคำนี้เดชันคุยเขาอีวีพระกรมจีนเอารำมาเลยทุดก็สักไปก็โตก็อัตุมีข้างคุยมีเมียร์น่าเลยตั้งแต่อินโฮจีนี่มันเลยเอามาฮีเทรนนิ่งสักไทยก็มีขณิมนิ่งก็ช่างเลยมาข้างไปทุดโจยาเราปั๊มเล็กๆตั้งแต่โฮก็เลยก็อัตุนักกาสังเชียวจีบิงจิละมาปรับสาธุเจนไอ้เวทนัสติบเราเลยถ้าเกิด Tuesday ทางนี้อินสัตเอาละทางจริงมาทอดทักอินซ้ำทางเสร์อะไรสัตว์ละมีสัตว์เสร์เลยสัตว์อะไรปุ่งอาก็ตายก็นั่นก็จะชกเชนแล้วก็มีมังโลจีใครนี่เอ็นอายาจิตท่าเดอมันทอดทักปุ่งงาลิทวีแล้วก็อิชาบุลิโต้ก็จิชที่อิชาจิชันใครอิชาบุลิสัตว์มีสัตว์ใครนี่เจนซ้ำเสร์อะไรแล้วก็อินเจนมาทักมีแต่สุดท้ายเอาไม่เนาะเจนหุยมีแต่ไรแอร์พอร์ตเลยเจนเนาะอีกอลกาตาลีปั๊มเลยค่ะอีชีนิสอะไรก็คลีปั๊มมาจินนี่นาริงพลายส์เท่าโลอีชีรุ่นยุงเขาโลทางไงใช่ไหมจุดที่อินิงตารีว่าไงเนี่ยใช่นี่ฮิวิวังเดอีวิมาดอร์อินโลอเมริกาฟุนนั่นละจงค่ะท่านนี่จอดใครนะเฮอวุลิกปานิงสิเพลงจีวีใช่นี่นะเฮงซาดาถ้าอิริฮานิ่งมันเดียวโลเสียสามีเลยบริบาลน่ะมรันมีระบบทางจีฮีวี permission กับโพลีอีวีนิสรุ่นมีเลยละ emotional blackmail ซาโลทางจี principal วีปังอาลิจับเรกโลทางไทยเนี่ย this is how อีถุงมันอีถุงไหนตำเด็กก็จะทำ permission กับโพลังไว้จีนี่ชุดดีเท่ากับโพจียังจีน่ะอาจจะว่าถ้าจะบริบาลน่ะเพียวมีเรื่องเซ่ purpose เลยเดี๋ยวฮีจับเรกโลมรักดีว่าฮีเราจะสักเรกโลบริบาลน่ะเพียวมีเรื่องเดี๋ยวหางจีนี่ยังนิ่งทลายน่ะจะมีเรื่องหางแต่เจน่ะนี่จีเจน่ะปุ่งขณิมไข่กาลีอีวีนิสบาลิฟอนไซเจน่ะไม่นี่ชิงชุ่มไม่เรื่องเดี๋ยวหางเจน่ะถ้าได้นิ่งลงตัวเรื่องนั้นสักแต่ใครเลยยังอีวีนิสน้ำทลายไปหนึ่งเกี่ยวให้มีเลยฉลาไปเนาะนี่เข้าใจน้ำเล่งในชาวบุรีอันน้ำทลายไปหนึ่งสามีเดิมเลยริงพาใน Temple Baptist Church Bangalore Women's Society นะฮิตาอิทุมขังจันอิทาลิละ Women's Spiritual Retreat ที่ดีโฮคมีวังจุงค่ะนิ่งชีถ้าจะ Bangalore ฮีรื่อฮีมาร์กลิตาเย่กอยเปโตรลีอีละกอยเปโตรเจนไนลี20 years ปั๊มสายเย่แล้วก็อา5 years ไกลเลยชิมบังไข่จี2019นี่ฉันทราบเลยก็รำว่าอุ้งไข่เนี่ยอีกครั้งนี่ entrepreneur เนี่ยกรีนทีถ้าเชื่อมหนาวแล้วก็จะได้ออกที่เดิมเลยยังเจนอินอีวิคลินิกชัวร์ใส่ก็รายครั้งก็เลยฟลัดกระต่ายเนาะอีชุมลีไข่เนี่ยเจนอีวิชิมลีแต่ราย patients เป็นที่ counseling วางอีวิชิมลีรังสักเจนนี่ก็ over the phone นี่ละสามีเดินที่กับปั๊มเป็นแต่อายาลิกับปั๊มเป็นที่โฟนในสามีเจนอินพันอะไรนิ่งชินายอายาจีฮิตฮาจีเน่แม่ดมจอนฮิกาชุงให้อันเรดตาชุงจีเน่โอแล้วก็ไรเลยเจนอะไรอีบ้าฮินัลแลนดิ้งสักเดียวถ้านั่นคือ Bangalore ฮีpilot นะว่าตาชุงรันเลยแลนด์ซาร์เรย์แล้วก็ฮอร์มาเทล่าก็เลยคาร์ลีเลยจีก็ท่าจีเลยอ่ะเดพันยิ่งสาจีเนี่ยจีบอกว่าตาชุงรันเลยก็ชิม building นี่ก็ฮอร์นี่นั่นแหละโอ้ landing ซาวพี่จีละโม่แต่พันยิ่งจี8:30ลี่ announce ใครเนี่ยpilot ป้าจีเนี่ยโอเคทางก็ตาชุงรันแต่เลยจีว่ามาปุ่นจีโก้ลีแลนด์ซาเอาจีเนี่ยเจ้าอีวีลักเกจคุยแล้วก็ช็อกใครนี่ว่าลักเอาช็อกใครนี่ถึงแม่ดมนั่งไรเลยจีมาไล่ใครเนี่ยอีวีก็ตอนนี้เราสมัยนี้จีเขาอีวี childhood friend ว่าสตีนี่แล้ว after 5 years วิธีแล้วก็นี่ชีวิ women วิ executive thing women chairperson แต่ท่านนั่งไรจีวีอาจจะแต่ต้องมาไทยรังทูจีวี exciting แต่จังไทยเนี่ยเจ้ามาไล่แล้วก็ช็อกใครนี่แล้วเจ้าช็อกจีว่าโย่
Madam Akbar chen ha ma shokra ji ni ya chen no alifon salaka shokra sa ye ya ji tha ji ni la ga ring pa na ye ni shi na ye awon the welcome sa go chen ari la awon hi ni khami ji ni ayaw ila da khang han ni mani ni fresh enemy da le ya ring pa na ye ni shi na la ga aya Madam Apem Women with Chairperson kala oja ayo la ka Amiji Malaysia ha Aminau ena akhara ya mi Amiji mahangyon ngai ne ar mahangyon laga chena Aminau ena ya akhara laga khamde la zangfiye laga payment na oja yowi now mira Emmanuel la zangda athumna than laga 7 bites dila North East restaurant ka thar shon ne da chili ituring palak ay yung pa sa kuye jili hili tanra jini jena ayam pi ni shiba aju ko pi ne ya akali tay da daga aju de la date 5 ni jena aju pi jine jena pung ka thumni ba pi jena iwa pung thumni pi laga ko so na ko chom sam bangai da khracha ni da ka phai vai leo jena remaining part 2 je ar manga ya phai ro naw sei ji khai ni jena ara pung thumni pi laga abali shri piao iba no thada ma pi pa hi rau che no pung phanga li thuiao sei je kala khatam mang fo che no thoro ta kre wa ta khai ni laga I ak le wa se sa kui koi tan kui laga I should start my day with a cup of tea or coffee ji hi kali zan la hi rules bai ma kai bai ji che no tu bang sang ai re tu khalum ro la ya apem shin ka jon la tu khalum ro la pung khani ni khoi ra mi ji ne ya Jane the Jikram the Jim Mang Sang like a ta like a walks at Kaini that he aya to the hang out the cafeteria jeda coffee now Maluma Mireda shop partial to Kakal Mushoram Satu Jane like her that he going now a one now a mukap like her tata even minim gap ne a one honey cup eva Jane the awonic Henji nearing pumps up na the lady had the ili distress some jigla Awan ka tong tha sa reiwa rivale kiwang le ko rivan ka sim ni ji le yang I admire sa den awan aman sa mai ka ji ji hai pha la ga hai dak nei ka in am ka ka status ning lang na sangga le hai nei ya je na ra ji li jang ni na sister an li sampang wi sa ko nga ham pi la ka sister hili coffee ni ga tea serve ma sa mi pai ra I mangai ji an kitchen ma ki tan jang ji ni li ya tan jang le ga ji coffee mang mi la ka la Iwi message should prepare salad for Jitata. Semi short and that's rather clean. Ring Panay. Laga Ajuhi Atamji Azinita Laga breakfast shire the Kadaji dear. In a Ning Kazana, Jivali to go in a dosai orders high, dosapo, high nivo dosai shaggy night after 5 years it crowd in Amali, actually even sorry, Bangalore Takrel, the Iwi first Kitasa like a dosata shaggy, Kaini. General, I should let you go. I mean, now in Akar, the Dosa Hikaji, Aquile, Shaika Pa, the young Saka Paji, Jen Dosa, Rima Manda, Malum, the Zakine, program the cover, Atamja Raba, Kai General, Iwi Dosa orders out in the program, we only got Jiva, Hilikaye, Mila, Tata, Akakaniman Rafu, Taka Chadley, Iwi Dosa orders, I Chadley, the Ninjiniwa, yeah, Jane, in Panaye, Nishnay, in Palaka, in Zaki. Jena aramba ariba session hi atam chungda mukhin bre hi first pa hi mem bali chung mai da mi hare second session pa hi practical lazang mai da it will be di radical cases be hi la na thumni ji he me da interact na sangai mai ya jen ariba we atam chungda mukhin bre jen atam ji imu chu ji ne wa ja first session ji fully na khuyao second session pa ji mem ni yo si ji paria the paning ji ne wa session of một ba ngày hay không sao gì nhá chứ này thơ chỉ bài cái nó phát đại cái thầy chứ đó mà thổ ti ngay nó bấm lấy cái EV session ba chứ second session ba chứ mình lùng rình sắc cái gì này chứ nó mất bi vai thật ra second session này nó mất chịu yom cái hiện tham này á chứ nó rình phát này ai em mem cho nó là hàng ấy ya amuli ấy cơ pra mi chứ có cái đó là thế gì cho nên cái tiếng mà cái này á sắp được nói nè Laga, Ari, she be moderator pa. Kile,
ai ki shi shot mana amuli ba ka thai la ka chamni ba ka tiu no lo mo ya ma shung ai aron the technology ba sem bai bai sir ra mo ya je ne ne okay je da ara first we topic he balance is the key to everything everything je ga balance je ga sangsar khai ne aju win shi we topic ni khai ni Christian self care spiritual mental and physical health physical health pa hi aram ma shun session li more interactive salaga za za ba la ji li ba ya da pam la ga mom tu ni right ba ba pi nga ya tam rao ni ni the lunch with li ba ya chen ari in ma tu hi ji ba na balance is the key to everything variation sa da men aju ri phai ye le na ya ran na la ka her na la razan ni ri pha na ye je na balance je ka itun na ka phani li ba outside ko ri hi phala jala aina physical mental spiritual emotional ji balance ka sa ji li ka hang le ra da itun na ba layman ni na ma ji phani ji ne layman means it become variationally but just the play ni wa shin ra bi ka layman ni na ba ka to hi balance up ra da hang ai ka i hang mo ji ka ji da ma lay ne ki wang lai ji ji tam man sai ji in the remi twitter bible text mi khai national bible text mi khai wa ti da ka pa sho kai ye Luke 10:27 Luke 10:27 here the behave lay Chiena anon hangai navi proho vareli na uklung dong da mangla dong da na pangshap dong da kala na ning dong da leshi klungra kala nawi khongnai nauli na kalatali lekishi thata leshi klungra ta hangai lay Luke 10:27 layang hile hangda English in Pashok Mige. Love the Lord your God with all your heart emotional, and with all your soul, spiritual, and with all your strength, physical, and with all your mind, mental. Higa variational sada itum he be Bible verse phung laga sakai jine women with spiritual retreat ni ralaga Bible verse pa hi memorize sang sakai at least memorize sang sakai pa hi love the Lord your God with all your heart, with all your soul, strength, and mind. He mati he mathalak aina variational sa the rin sit aina sa chapka jili balance to hoy wa phalaja ai ni jili hili ku khai ne in mutuli vai la malai ni jini hili very mutuli thorza ri aina ithum ni jithai ni khai ne jenara itum hi women aksada shina aksada kala razam da khai avu bi title sa pangsar khai ne itum ne chen hili itum na kala da hi mati hili kala da itum na balance ala aina ring by relay jika number 1 itum hi shit ka sam hi lai ji very shina aksada faith faith hi lai ji itum ni rin ne principle hi faith hi lai sa ngai ji ne no matter what no we spiritual leader no we emotional leader no we physical leader no we mental leader no ups and downs rasalala na chit sangla aina faith hi the ting aina sakha he balance sir how he wa jaina he hang da khai baba every time it na ki sa salala very rally re treat the ham ka sam hi tam se ji hangai very simple incident aya ibi shokai 11 hourly ikarada Delhi garage li each han sang faim lain te jen se ha sa se the chi han energy mutu sho hau te kiwang let go very run over itumi uklung thaye in a kapoji analang han ka mi ibi shit ka sam wi pangshap aina kalana tumi se ha sa ko mi wi pangshap aina aju I li ning num to rain sa tak te wa that means
ya inaw malay rang ya may ni ya ka isawi iwi naw khang naw tha nei ajai na ningum train zat tak nei khiwang do iwi rally shit sang hai de ji thei ji iwi balance ha wi khai ni wo in the hini mara sa si chia I balance malay sam ra te in the jili pam sal in the ticket cancel sam yo I mara pai mre ji si ji very rally the po sa si ji shit ka sang la malay sa si ji I hini mara ta sam ra te tha ka I balance ma cha li ra te ya ring pha na ye no thuni ya da ra ka thei hi chang kat nei tha da in a very rally shit sam lap ai na ka boy ka ha ra no ka tiyo ra no very rana ni ngai na mu chu tak le ji na la very rana sha mi da in a shit sang la ai na kham bu shu ai na mu chu hai ka very rana khamong sho kham lai ko shin ra pi ya ji challenge sang sang ai no dum city life li ok thui da klei nei I understand yang in a atomic city li ok thui sai kya ka ka chot klei ni range yang ta the hustle bustle yang shuffle sa la ko ok thui sai I koi metro libam sai assistant professor sal ga university chi atam li thaka chi da I pressure mar na hai the work pressure mar na hai the dolop zai ring phai dolop sam bang thamang ring pha nei ka the rest of the days I migraine le chon ji ni because of the work pressure Sunday ne sal church down crowd phone ni raw hi ni chibaji complete salo chibaji thalu the young professor akwa bing na Kili tam hui laga ojak sa saita they don't consider me as a teacher as a professor they consider me always as just student yeah general pressure in burnout jaina arila iwi inang so pam sa iwi tam na vi phone saraka ma'am no migraine bali phukle no I'm free from migraine kiwang le ji ram ma nga shaksa khui hao iwi life partner samang hao jaina I have someone to share with my ups and downs yeah prayer partner masa kato masa laga chen iwi migraine iwi ning hi thata mental ba hi idi stress ja lai ji wa yeah ring pha na da thata kato ngai ikharai ni bi on sa da klei manga pui da klei se ha sa se chen sa sa ji ni sai ka ara aja ava ala da ni zat lai ring khala ina la sat lai heda balance hang sab ji ko chen shik ka sangi ngator da lai se ji hangai ye laka always yeah balance jili perfection malay bai ni na atho hang da klei hili emotional spiritual physical mental hili na balance jang sakrai ka perfection hi mara bai ko ishing rapi ka progress ai na sat ki ji matang step by step one at a time yeah matang in sat ki ji ko na perfection ji ning jang phungai ka perfection ji ning jang ji tran no we need the perfect sap lu ra da ta khai ji tran balance ma le li right balance is the key to everything ji he no you cannot accept the hungry right yeah chen I thuma perfection ma yang ji ne ka progress na sat ki ji ne yeah chen no I khala to with self care I thum shnau be ni he ra sang khai ojang ra be kala avasa khai kala yaro nau sa da te avung rabing hi katong go umshung washung vai shimkuri nga torwe no pok tang zin mi wang ot hi umshung washung vai saga pam le itu self care hi malaya way ta hang te jena aju avung ra chung khana health issue hi ra pam ko physical way ya mental hi ra pam ko laga ok twi study wa tissue da recent studies wa tissue da mental stress chung mai twi ji hi itu shinam na tai ta hang because we are the home minister shimni to the home minister we role phi laga pamau mo yeah every bit katong hi to the home minister sa laga pamai da yeah chen I thum he marakli I khla to with self care ko phi la phai at the same time I khla to selfish ka sa la phai but we should know when to be selfish when not to be yeah aja I hi rata da klei hi I wangwa balance cha la in sakta klei because ki wang le jiga I shim liver four corner room jidi avuli in a than pamai da sometimes that mental that stress the rate kha ji in hi ra ta hi I wangwa no to ni sam ha yeah ring pha na ji distress sa da klei no a thai na thot tha thui laga hi greenery sping shan da klei ji I viva the equal to energize salaga rejuvenate sajile iva ring pan at ing son of Allah hanging yes even pana ya motor kan shim liver motor tap trick shoulder
shawli jam terumi manghara jami manghara jibi kind of routine work around the clock he ka he live free sala kai ni sachi ring pha na ji la ya jena itu miracle liver self care ko khila phaye jena ngasam ko khui hi at least yes round the clock itu ni ot sapa mai ka rest ka sa hi la dar ka sa ye ka ha nge chingri aina shu ngasam khui ji jen itu mi phaza khwe ka itu mi digestion process atam liver napping hi dar ka sa na jene napping ji ka not more than 50 minutes yeah 10 minutes run or 5 minutes run or less than 15 minutes hi ngachang shi da hangai ka hang ran yo thala nap khilo jina refreshing sa mai khare nana arab sagi ji ot punga ko wi ot sangi ji la dana nap khye ka half an hour ta ko sang khai ni ibi experience na ham ji ka ibi ji thai jen i pi ai khro da i ba lak ta da pyo ta da jina napping khilo phaye laka itum hi boundary yeah set a healthy boundary ka hai hi la phaye ka hangi in order to balance mati balance sa kwai Kivang lay jika miracle way to me learned when to say no the harm jini. Yes men being here. Nutum na take lere shim kurum rally kala nasot nawi. Nitadi las yes men being here. They never complete their work. Chi agree sakle iwa chi take kuye. Akana kuso yes. Akana kuso yes. Laga yes men yes acho naida. Awi ought to complete saji. Ya kaso dong ka no ka hang la tam no ta hang ji miracle va ji hai gan na no hang ran li ka hang hi phai sai gan na hi ka dong hi balance mun ta lui ji ni wa ya je na miracle to me miss out sa khai lang vai ta da certain things ya miss out sa khai lang ai ka ili hang ji ka variational sa da itum ji bi wang itum tension the maling sang hai ni itum guilty feeling the maling sang hai ni because God is always with us ji pha ko mai lai pha ko mai purpose lai pha ko mai plan lai ji ning ji hain sang hai Jena rule ak lai balance lai vai hi ba hi follow sang sang hai la kau khang ro ping da 80 ki hodo American fat ladies da hang ya 8 figure hi jen 8 ka thum hi 3 8s ya 8 ka thum mi rule of work life balance da atle ji lai ji ka what are the 3 8s ji ka 8 hours to sleep 8 hours to work 8 hours to enjoy da hang ya jen hi ari phani sare Kivaina miyang na pungji shakti rakle the phani sare ot maklai mak atam maklai li hangya ka ishi rabe ring phala aina pi ki khu hi darka sa na ko mathada pa pi khu wa itum phasali health complications ka chung khara khai le ko ya jene itum ni 8 hours sound sleep ka pi darka sa ji ni ya laga hili ka thak lai ji ka pit lai ka nawi mind la nawi phasa la ka tong hi chingri aina ka pit khu ka next day tham nawi sagi ji ot manga hi khu shap pai ta hangi ya lai ka pe bin na jena hili balance sa hang sak ji khi na ki sang sak lai ji ka psychological emotional hi balance sang sak ji ni pi dai na 8 hours pi khu ka ya jena 8 hours of work hi ot salo ta khang ni hi rule pa na hili ka le ji ka 8 hours of odd salo jena thada ya hi kup san fai le da thada ning ji tension ka phil ka salo ta ka ham nim ho ka odd ka sa ji enjoy salo ji ni wa ya odd sa ji eva ka dak le ji i profession side da aya ji in at ni da share sa ni ishin rabin le ya airport li mi ka thau kolkata li 5 hours ka pam ji ni wa hi jena kyang si do ka thau mi ka thau ka chung ka thei khai ne ili mulung ring khai ne yang chau i profession side eva kali zat la thada i wi thei khui te mang la i share sa nai ji ni wa ka ji tha kan da i diabetes leo we ji ka o tha ka hi thalo ji i profession ji eva enjoy sa ji la i kar na wa tui pet nai da mar li hang ji la ya ka i na tui pet tak le ji because I want to share my knowledge what a little bit I have learned
จีอีวันจีท่าจุละคิดว่าอะไรสมังละจะจะสังไงจุละเจนนั่นเป็น profession นั่นนะซาดักเลยจี enjoy ซาโลดักฮังเนี่ย and be creative creativity เลย survey ดูมีเลยเวลานั้นทำแม็ก award มี survey ว่าอีเงินวิ่งเลยค่ะเว้ยเนี่ยอี doctor จีสักไงน่าจีเนี่ยเงินวิ่งเลยก็แล้วแต่ละ textbook ท่านเลยอีบีอามิงกับพี่ก็ doctor อีมังอะไรรู้สังจีเนี่ยอีบีแต่อีบีสักไงอี passion จีเจนอะไรอาวุธเนี่ยถ้าก็ doctor ตั้งโลดหางเนี่ยเขาไรนักไอ้เนี่ยกูคิดว่าไรโชคดีเนี่ยจีวางเนี่ยอี exam เนี่ย MBBS rings เนี่ยงงท่าไปเนี่ย form มาคุยแล้วก็อีชาววันเนี่ยสามีสามีจนเอ็มการอุ้งไอ้เรื่องรู้เจนเนี่ย rings เนี่ยมาคุยเรื่องตัวอะไรมาชงฟูลำต่างเลยชิตังเราเป็นเลยแต่ถ้าใครก็ม้วนซาดุยใครเลยอะถึงซาตัดนี่เลยอย่างเจน rings เนี่ยมาคุยเรื่องตัวเจนเนี่ยอีชิลมีคิดเลยซาใครเนี่ยว่าอีวิ subject ที่ไป first time St. Mary's เลยก็ชวนเนี่ยว่า St. Mary's ชิลมีตั้มซาบิงว่าเท่าไรเจน St. Mary's เลยชิล first batch เนี่ยว่าเจน clinical nutrition and dietetics เจนเนี่ยอีชาวไม่น่ะคิดเลย sister ที่บางฮันเจนเนี่ยนั่นก็มีเราเนี่ยที่ชิลเอา college นี่เนี่ยอาดิก็ช่างชมลีให้เนี่ยชิลเอา college ไอ้เด็ก sister เป็นชิลเอามั่งเนื้อรับถึงเรียนได้ยัง admission เจนเนี่ย next day ทำงานบางสิ่งเลยค่ะสมังให้เนี่ยเจนอะไรริงพานาจีท่าเด้อแต่มันท่าเด้ออีชาวไอ้ BP เนี่ย BP ให้สาระเกี่ยวกับเจนเนี่ย practical สามมันแต่มันชิมลีชานี่เนี่ยอุ้มดำสเต็มมันเนี่ยอีวิ passion ท่าเด้อก็สาจีอีวิท่าเด้อมีลีแต่นั่นเท่คุยเลยก็จะที่เลยก็ชักใจที่ใช่โลหิมังโลจี since from my graduate UG days เนี่ยอีจุดเด้อฮอปฮอปจีเนี่ยวะเจนเนี่ยจะได้สาระก็ master group ซ้ำใครที่ลีอีกชุดก็ dietitian มีอดไซด์จุดที่ run adoption มี scholarship ซ้ำหังจ้ะเจนเนี่ย PhD ที่บางซ้ำจีเนี่ยวะเจนเนี่ยอันจุดที่ชาวบุคคลมวนซาทุเรชาวบุวีจนบุวีอันนั้นเอาการจีนี่อีวิส education ก็ต้องให้อันนั้นเอามาฝึกที่นี่medical เลยอดไซด์กำจง district hospital เลยอันจุดที่อันอินในเหตุสัตว์เลยอันนี้เท่งสักอินาจีอันนี้เลยห่างชนจีนี่อินาอันนั้นกุยตกลิงหันโลสารีลิมังหันโลจีจีนมันมาไล่หลับจีกุยตกลิงหันโลสารีลิมังหันไล่หลับเขาจะห่างจีนี่แล้วก็ยารีรินเลยอีกอันนี้ก็จะเอาไว้เนาะ class 1เท่าไว้เนาะโคฮิมาท่าลิทันสันแล้วก็ดิมาปูท่าลิทันยารีรินเลยอันนั้นสักไงถ้าจะดูมันดูซ้ำแต่จีน่าจีอันนั้นสักไงเนาะจีละจีเนาะอาจจะที่อาริงสาสีจีอันเทสิริงพานาเรียงแต่อินเดียแต่รู้พันดินจีเนี่ยจีไทยเจนเนี่ยอีทุมีอดที่ละ enjoy ซะสิpressure เลยซะละ if there is a pressure at your workplace ถ้าก็พักไม่จีพันดินลงvery rarely พอแล้วก็พักไม่นั่นเป็น profession นี่นะจ๊ะน่าจะพักไม่จีพันดินลงเจนเนี่ยชิมนี่อุ้มแล้วก็ DM เลย apply ใส่อี interview ไปcorruption ในห้องมาส่งของทูเจนเนี่ยอีท่าเด้ดาวน์ใส่ท่าเลยเวลานั้นพักไม่เลยสาริโจแต่พนี่แล้วก็เดี๋ยวไม่ก็ท่าเด้อีนี่ท่าเด้ exposure เลยพกเจนนะท่าอาจจะแบงก์โรลีดัดรัดดาจีเนี่ยรังช่องแล้วท่าเด้ traveling รู้สักจีเนี่ยแล้วเมื่อกี้ว่าอาจจะนึกโหเลยเมื่อกี้ชินเซมินาร์ท่า organize แล้วก็จีนี่นะ speaker ท่าเด้มาดูสักเลยเจนี่นะไม่ได้ทางห้างจีเนี่ยไม่อินแบบ teaching field is a trade อินแบบ plan ซะเนี่ยเขาบริหารอินกับเตยได้ชิจิง่ายเลยเตยอีวิธีเอาไม่กับตั้งคุยก็ฮอร์จีอีทุมีรำดีละก็ฮอร์ที่สมองสลายโผล่ตีนหางจีนี่เจนริงพันนาจีท่าเด้อจนนั่งก็คำส่งหนาวมันจังเลยคำส่งดีบาจีนี่คำส่งพุ่งทะเลช่องฟูว่าโจท่าเด้อหนาวไว้บินมาสิจีดาวเลยท่าเด้อก็ทอดทักอินฟอลเวทพุ่งสุกดีจะพกแล้วก็เงียปุ่มจีโกดีอุคุลิชกชุมจีนี่traveling สัตว์ดีสัตว์แล้วก็อินจีดีอีวีริกพ้าจีละอีว่า traveling สัตว์ตักเลยจีอีว่ามัน distress สัตว์ตักเลยละ yes อีชิบุงไงก็จีดีจีเลยจีอีมักเทนิ่งเลยก็คนขบางสัตว์เลยอีวินนิ่งจีอินริงพาร์คเวย์ก็อีวิน lifespan หินละมาไต่สัตว์เนี่ยจี take way ริงพาร์คสัตว์จีนี่จีนี่ว่าแล้วก็อินมีรินนี่ enjoy มากสัตว์ไพ่ซ้ายนั่นแหละมันโลพิรไป enjoy อาคาซาเต้คิมเราแกใช้ยังละ farm ใช่ว่า farmers being here เอาวัวคันนี้ farm ซาจีนี่ first เอาวิ farm จี first เอาวัวบางทีชาวฟรีมาการให้เดาเอาวิดีอุ้มกาจีนี่
ring ka pha ji yang khai pukri ka khalei daga ari lilium da awani won sai wa tha la ji amu ka phi ngai nga lang da I awon thei bai ne pat ka phi ngai ne je na ra Petunia da awon Petunia I think more than 3 months more one day awon ji fa ji yang rang shong le chi la khar shok ra da ne madam hi ra sa lo hi khon li da hang yes I atam ni ka ra sa re During Pana Jindaji, enjoy Vasajania, the Gara Arab issue session group kite the Ara Awaka he's 75, single 75 cousin Hore, fit and fine. Farm, are we farming Jitela? Great, Jihani, cut the Mangere, Tala and Kari 1,000 laga, Sanjite, now we quick, Quido, Jihani illy, Yenga Ping I surround, Dumpang liver, how the sum we lost, I certainly or more. Khuyên ai không? Chị là Sẽ là y là cái là đang sẽ ring pha chỉ trang số cây chỉ bảo vợ anh đã ini mà thắt top anh là ai ở bên nào là vừa làm ninh này ở hà làm ninh này just thật chỉ thằng session chỉ sang bằng này khán ini mà thắt top anh là chỉ thật thân dần là cơ I truly enjoy mà làm đó dragon fruit chỉ hep khuyên là cơ chỉ mi sai chỉ này cái sao đây khuyên ai là onion khuyên ai là khi mà mấy khuyên ai này John Bra khi mấy khuyên ai chứ thật enjoy sao chỉ đi ring pa na chỉ ta ning ring pa na chỉ này á in hàng hay bà chứ nó ít chung nhiều all sao được lấy chứ even professionally yes thật enjoy sao chỉ này stress mà lấy chỉ là patient vì cái chung cái cases cái chung mà handle sao lấy shing wrapping chỉ story in our mà khởi chan chỉ in our mà second session cái chung trong mình phải như cái mà luôn khởi là cái chung cái rai gì vì vậy á but ikara ini vi notori se hali atumi bang se hi special salad ai na hai mi chinge very ran nga han kam ye ya rai khui malung ring la khai la rai ye vi li kha very ran to me se hi han kam mi da rai khui la ko khung la zangai dialysis sa gi jil masala ring phat ta ka shak sa hi na maintain masala kha ari shai la ka dialysis masala thore da hang ra la ye ring pa na ye praise God ya jin it to me professionally to enjoy sa say ji la hangai at the same time effectively and creatively ya ji like sangai like 8 hours of enjoy leisure sa ya I think in a issue associate pastor li la ti mai ka share sa khai ne it to me apami ram liver September October hi ki season le ka camp ya camp hi camp salam ke Bible camp ya spiritual camp hina ka khane ne in a women with spiritual conference retreat thali hi da ka khane ra kham tu hi physically ro miss out sa jin la athai da ojali la hang associate le ya breakfast try tam le ojai to me spiritual mang chong maning la phasarin hi la dar ka sa kho I phasarin ring phai kha very ralam the swat mi ngai mai ye ya awi so khami la shan kui the mai ye ya ka I to me spiritual bang sa laga phasarin ba yup sam da lai kho da ka hang ne in ka hang je nation ai ajin ka khne ne na jun ne YouTube le khang na sam bang je lungrei phung women conference ETNB regional conference li ne jiwe na ka chunga idi thata ashin exposure idi thata je da sak mi bang ashin da chung khani shi ya China in a hang da mai ba ba ram shong wa ji September October hi spiritual camp tha je na mai le ka chong ka sai ajugo mi chung mai tui da thei in a ba last year da ba flood na ne rai na ne da organize ma sa pi kra le ka ajugo ma ta da very railway commission mangai na Manipur la da Imphal la da ching ai internet la shat na sa mi la da chik pe no treat la ya ka PR ra hi le thu ma ma ring pham mai ji government ma khai ba ya China camp sa la ka October li ki le wi do isi tang ko lao pe phanin ang le de ya thariao China hang jine atam spiritual camp ni ba youth spring wi ne national wi ne ka chung ka sa thariao li ma sa lo ma chi lam ko I again sam ning ko ya ka atam camp ni ga dong chi ukru li camp sa da play not only ukru Imphal li la ram ni la sa da play bi je campers ni je the same person the same camper hi tharau hi zat lai rai action ya kile kham reu je la kau kham reu je ya la ga I ba phani je ne tha ga I da ma ngau hi phasarin ba chung mangarin la sa zoi ri ba phasarin la ka sa zoi lai ka khui re ho de ya
hornet re kile khui shai je khui re je iba je ba angnam namang nam pai ni allergic sana angnam khang na mai na da kui muyo iba je na hang da le angnam je ji li shi dang na thi sang hi kya kthi sang le ji ga ma theng ni infali da ibi kyang khri la kau khui taw re ka phung na la kau sa la chi thata place hard clean mai ya that's one part of marketing ni ji le ya kai na phasari ni hang lu ji ga protein chui la kai ka shak sa dei ji ya the cholesterol the chui le dei tha ga ke kam bang thang pa na shai ngai now the ka dang sta trend na ga za tha ji la shi tang la bi ni khui racing za tak le bai I'm rich enough the kind of show off la ka sa tha ji li thai li hang lu ji ga I ma shai ni da ka hang ning ko I ba ka kind of show off tha da la thai ji ji nau khang la ga za ya shim nyung ham shai ra ta ga just imagine August say September when I da ho wai re ta ga till February shi I how na bing na ho na bing da enjoy sa da clay yang ara shap zawi season rai re usually Christmas usually New Year usually centenary jubilee ke na mai ka chong lai jin ne ya ta ga hili itu paning da clay ba ba in hang da clay ba ka shap sa hi ta ga March April liba if we study what should go 5 years we study what should March April thaliba tangkol na we chung ki da de strong na ni ji ya ko bi we na thi sai ji so na ko shira ya ron na ka ta mo mention sa ka ko shun sa tong sai ji ko shun sa tong sa la ka le la a hi ma lo wi ji ai da hospital li phum ba ma sa ma ro li ma re da thiau de ji Then if we study about tissue damage, obviously cholesterol個轉呢個 heart attack 或者 stroke 呢個。而往你佢做乜佢哋中佢哋往你嗰邊殺晒啲 season 嘅生活每同你啊，即係那個 picnic 吧，而我哋佢話個 October November 係 picnic season 的，呀，佢都。Hita ba da itong place ha sai nashi na thang ajugo man nashi ba spiritual work za khai ne nashi la kum ki ji da outing le ji je ka ajugo ma nashi na spiritual work za khai ne ji la hila balance quick ra khan ne ji ho sai ya ka ili hang khai ba na ba itong ni da leisure time quick shock hila pha na ji la ya aji nei na tum ni hili ra da le ji I ba ma leisure time ni wa ya ini da ra da China 8 hours to sleep, 8 hours to work, 8 hours to enjoy. He follows hang sangai jin ina. Ya. Shi ka jin aga pa me akhri iram ni like dam le ka. Ka pi thio lo o ja na hang da pung chru ma kai da ra ngai nang da ma thi bai re da ya o ja na hang da pung chi ko pi lo da hang ni da ya chi da hang ni ji ko. Yeah, not less than 6 hours. At least 6 to 8 hours he will alone live maintain sang sangai he ji live phone la ma yeng se ya phone la ma yeng se phone ni la ka chung ko itu ni phasa le sak zu hi lai pa pa ko ji ji ara ma ga shuni topic ni ra ta re ya je no World Health Organization na ashina ka hang definition akam lai ko mental health kilak lai ji ka itu mi ko mo akana equal abilities yang kalai kala ibi mi really shock the play katung ka sai kori in a pop up sak shop yang laga in otsa la productive in a sak shop yang laga last pa je important ne selfish sa lo ka hiwang ma selfish ma sang sangai ne community society wang in a key contribution sak shop play ji pa je jili mental health hoye thaiga hi ka to ma samsar khai ne equal to wang la society wang la yari wang la church wang la contribution clay hi the mental health board ni ya laga chung mai tre da sa zu da clay hi itu shinau ni ta hang because it me shimni ba home minister sao mo jaina ni ya jaina athang ina hang hai tha da we should learn when to say yes and when to say no ji la like sangai ji ni ya when to say yes when to say no hi khang na li ba pai na je ka practical ai na sang sangai ji ni na hi pa hi otherwise no always yes men je ga mental health bong sa zu mi ji ni na yes sangai la ga mi ba we ought to fulfill sa mi ga na di tension chung ka rao de ya chen chi ma sang sangai ni je na
it will be really out of balance in the leg jili it will be exhausted raw way like a frustration yang ka tong negative emotions ira khai ni jili ka thak le ji ka heavy impacts ak shi he spiritually emotionally mentally physically relationally jili ka rasam sir khai ni jili out of balance in hai ka ya question leila in between ni la han pai thadan han mi lo aratam I chung da mo khui ni mre Jaina very shiwi avwag sada itu me kring krakle kana da balance sasikle jika practical tips hi mi ngai ya in the last topic sorry we ya Jaina practical tips mi ngai first nga thot tak ka thui hi to me avwag we role hi ma ka pai ning ne ya tada kiao sana jene kiao tik sana jene nga thot chong hi but start your day with prayer, even just for a few minutes, the hang ho, yeah, before rolling out of bed, the hang jini, yeah, Jaina. Matthew 6:33 li kapi haida klay verse jimam lai say, seek first His kingdom, jili ka hang me Jaina. Three crowd se ha sa ko kwe, yeah, very rally Paris say jiji hangaye, ngalong zar haida merkliva. Biệt với là trong sốc là cái nào ra bên mình school huế bài xin này đó sốc sa tùy khai là dòng lưỡi rồi im mà sa là mở cái chi thay ya sa vun là cái chuyện nó ring up theo đó phật trong sốc khai mình gì ya thật đó cái thằng đó lấy lý lẽ chứ nè ngồi thâu tùy khao đấy nè tùy gì gì biệt với là mà ta làm nó sẽ sao quay rồi à mấy ni bị bao giờ ăn mà nào rồi sẽ sao quay là cái sa vun đi first sốc gì rồi Ami rakli ga marakli pisa ka khak mu swini kle ji fresh chi shock yang chi nei khak our heartbeat life we ji okay branding share ko da isabu ba se alam sa masat ara ning la shiman hai da anti tha khal masat re ya bra bed ridden side da jin ji da sa we khai kli cha mang re re jin da amai ni cha mang khoi da chi kli idi wi le ji sa ji sia sang ji ni ya jin da cái trông cái kiểu sa là bay ở thằng in cái hàng thà đó balance sare chỉ có remember progress not perfection bay hãy chính mới chỉ lo cái progress là in a step by step in cái raji chỉ ba chỉ lên sang này firstly yeah Jane nextly khari nga tui cái ba yeah khari nga tui ba hi lên sang này incorporate scripture into your daily routine cái hàng này thằng chị đã khơi ngồi tùy cái bà hi verisi aku vi avu akasada shina akasada hi bà hi like sangai being as a Christian mom firstly se haksa nextly khơi ngồi tùy cái bà itum chongza iwa chongza hi pa nai ring pa nai or else our deliberate shape English ni cái big shock lai ya chị nó chị bình chị bà hi ring pa nai merkli thada inu khnak la anh lai lai ka thada pa ko ji tat sa cái là lai Jena itum Psalm 119 kapihetle your word is a lamp to my feet jihang le deyang Jena a light on my path Jena very between itum guide sami Jena itum kringa tui kabai itum mamalai se jihang ngai laka tada shim itum shim thale Bible verse tha tada kahai ji calendar li lo shop pam mai kai ka frame na hai kai ka wada itu me bookmark tha tada are chi ha ji tada fridge tha li khanna phila delivery phana ji tada remind sang sa ke wo ile ya la ka hi class 12 11 12 tam le ka hi db sai hostel li bang sai wa miss akhana thanga an warden sai wa thanga chi the Bible verse memorize sang sak chi laga itu ni pang sak chi china ili ka chu ka iwi spiritually nurture sang sak chi ni wa yang china na tu ni la hang ngai ba bias now wrapping Sunday school chi hot le ye ya ka kring a tui hi thata athuni la ka pai tam theng sang ngai ye ya iwi me ready na ti omai khang ngai ye in a hostel ni maralam la ka yari ni la cha ka masak ni ya thata
bao mấy lo ni li bao mấy class 1 to 10 hi Senegalese li kai up ti tam kai che no bao mấy lo ni li bao mấy dar bao mấy vi church li ba ka hau thata ka ta sang sta mai sak shi on bam sam ne lai ri ban ning sang lai na tam mai ka iwi mang na ri chong iwi spiritual chong iwi thata social work ban cha ka I thata class 10 in dam da ba the strict sa kai ni wo ini ya ka 11 12 li in a hostel li ba sam ji trat first day issue warden na chang mai na sia sa lu da hang dai I was blank ya ka is in school na ma ka tu shin li sia sa lu ma tam say to family worship li ma lai tu kharing a tui pa la ami ngai na ka pa sao pau mai church ni Sunday ni ka kind of oh this is the very side Sunday church kai ya da ba ka ya chili cry na sia sa lu jin akhon mo shok la sia sa ta ko I tha da ajui naw ra min kai khala sang sar ko ya jin ji da lu sang sa kai ka I chili wa pa mai na I spiritual nurture hi chili ho pho kai ni ring pai ya da ba shilong ni ka shilong hi ba I wang ring pa na ye ta memories ka chung khala ye I sha wai ni sha ni chili pam sa da in na chili la ri ka tam na ka kem kwa de I Jesus Christ li wi kam ye ne da sam pang ka khui sang ga ji we na ba I wi mi rin ji na chei ma how we very run I thak hi khang ka mi ma how we ya kem wa da ka in a I ayar shop phung ra ji ba le khai ne master li ba ayar shop phung ra ji le khai ne ji ba subject ji na it the first batch side master tam fai hi ma le tu chei na apam ka dai li mayang le li ba pam hai ka I mang la ri ni sweeter ji ji in a chu kri ne chei na I kem wa ye a Shillong Baptist Church le a shi kem ji ba ji ne ji ne ji li ji Christ ji hui community ji li Christ na ka I ji ne result ka shop in the talk ni zame ya the more in a very rally the nine mai da ga shi mai da se ha sa a we ning jang li ok thui ya ta very rally ga shi mai da so I mi ring the matter thangai na the very rally khang ka mi ko chei na awa mara zang da khai now rally khari na tu hi kham ta ye ne ji na hangai ye school we lai ri ba pa lu ji ne thu me ma ji tha do thang da ni ba choi na ma bible ha la ga bible pa lu ji ba hi ka ni cha ka ma theng de I ji ba ji ya ka I ba ji ma sang sangai ji ya ka bi thu la ga atami la habit kham ta yi leng sangai je na make faith a family affair da hang de number 3 de ya If we faith journey li ya if we very shili ka sa we journey hi li family involved ka sa hi dar ka sa na ji ta ya family involved sa hi dar ka sa na ye jaina hile sa se itum family affair ta da faith li family affair ka sang hi la phaye ya jaina na role model wa sa sal aka sa sal pa ye shim khru lung le yang shim khru le kha na wishit ka sam rally khang shi ki malai kha na role model sam ne chi hangai ye jaina pray together as a family da hangi ya laga if a family who always pray together and eat together always stay connected saying agale chi mushuna dai ji ya shim kur kai ka ye no awa ba na sa thang tai le ke cha wi tai ni no za shim kur bi ye kho khayang ham salam ko se ham sa ngum bi tu da ya se ha sa ngum bi la phasa khum bi ma le mak le shim kur hi wak sam ni da theo we da ba kui ni ga chak yang de ya chena number 4 li stay connected to a faith community ajinashi women committee na women society na sadakli hi akha sangai ro ya being as a Christian mom hi ya stay connected to a faith community hi akha lake itumi manglarin mi wang nurture sakwai hi the spiritual retreat sadakli hi that hi la part of nei ji hangai ya Jena number 5 lastly practice gratitude and mindfulness ya itum hi habit of gratitude hi like sangai hi merli malai thui khai vai ya jeni itum habit of gratitude hi like sangai hi va khi le ji ga gratitude na remind ga da sak le ji ga very rawi so committee to me thang thang li
ช่างคุยเทจินี่ว่าอย่างเช่นอีวี personal life ไอ้นะฮังรู้จิก็อินฟาลิปอมดักเลยฮิชิมราลิปอมเนี่ยอย่างนี้เจ้าเนาะอินวีครีอินวีปอมดักเลยจิก็รำนี่ลำปักซาตมงในอิชาบุลวางไงนะค่ะอาศัยนะ firstly คำนี้คงในเกรงกับผ้าคงในคำไทยโซคำนี้จีนะช่างคุยอาพงอาก็เลยฟิวไว้ในโซคำนี้ช่างคุยคิดเลยจิก็ต่างคนเอาลิงโซคำให้เด้อรำกันต่อแต่ south เวนั่นละ east เวนั่นละ north เวนั่นละ west เวนั่นละรัฐใต้เด้อฮันนี่อายุไปเด้อสำนักจีนี่อย่างอินวีฟริชมันใส่ลับมันเนี่ยseason เวอดำมีฮันนี่อิลิมิชัยจีนี่ว่าแล้วก็ฮันนี่จังฟูดหังละมิชัยขึ้นรอก็ซาเทนเอาไนละมิชัยนี่รอเจ้าสาวยาครีไนท์เลยจอนฟุตไซระฟอนสักระแกกันเลยชิโตso this is indeed a blessing นี่ว่าได้นึกหังเนี่ยในอีเจ้ากับเทลมนิ่งแล้วก็ดีแล้วไม่ดีหังนี่ว่าอย่างเจนคงในหนังจีทัดseason นี่คุยรามีจีนี่ว่าจีฮิลโซคมินีจีนะชันคุยจีนี่อย่างแล้วก็อีทุ่มฮี appreciate every little moments แต่หังอีไว้ทุ่มฮีอย่าง appreciate สักที moment จีทัดกระดังซะริงพาริงชีละโอเคแต่ accept สักชิบจีจีละพายแต่หังจีนี่อย่างเจนชิดกระสังจีhe extra นิ่งโค it's the foundation ชิดสังฮีเลยก็ spiritually mentally physically emotionally relationally balance ซะกี่จีนี่อย่างเจนอินพันนิ่งคุยจีนี่อิชาวบุรีนะเชบาซาดักเลยมรักเลยจอดนายเด้ออาวุธทั้งกับว่าจอดทั้งจีอเมริกาเซมินาร์ก็รู้ไม่ว่าเจนก็ลังจากนายเด้ออเมริกาบางสันอีบางนั่นก็ซากันจีอาวุธจอดไหนเลยนั่นจะใครพาไม่เลยเด้อหางจีนี่ว่าอารินีมังวันก็ไปที่ว่าที่นั่นเรียทุยใครเนี่ยอาจีเจนย้อนให้ที่ว่าเรียงดูเจนเอด้เรียงดูก็อาริจีนี่มังจีนี่ว่าเจนอินพันนิ่งวิบากอินถ้าอิชาบุรีได้โปรชินีดักเลยระโนโอ้ถ้าอีวีทั้งก็จีได้อีวีออดซาดักเลย counseling คุยดักเลยขี้ซาดักเลยก็ต้องใครฮีนั่นเลยยังถ้าอีลีเวลานั่งจวนมีดักเลยนี่จีช่างคุยเทสิวะยังอดก็กันนั่นเลยอดก็ก็ถ้า promotion ก็การจะเวลาวิโซก็มีจิมาลีมาช่างช่างคุยเสียจิมาหนึ่งเลยยังก็เดี๋ยวลีเลยถ้าโย่เวลาวิโซก็มีได้ยังจีช่างคุยเทสักไงจีเนี่ยยังอีทุ่มเฮ practical tips ที่พังอาหินเองสักไงstarting your day with prayer incorporating scripture into your routine yang making faith a family affair staying connected to a faith community and practicing gratitude hi phanga hi Christian mom aksa da hi leo si ji the way me ring balance sa khai ni yang jen balance is everything to life in life ji li ka hang ni jena very rawi so kami awi Lukamashan hi le dum shang gui thi laga ring la se ji hangai ye his guiding in every step of our life ji hangai ye ning shi nai re jingri ai na na khang wang question leila ji ka ka tha malai ka in next speaker vale atam ni ore